category for his book A Call to Action kandi kitabo cyo bakwita A Call to Action kandi kikakora bingi munonga bakamutora nabwo ibitabo by'amani munonga byabahandikira umwaka wa 2015 mu kwezi kwa gatano kata akagarukayo kandi yaza umubyo kureba karuru akangatera umisho umuruguyana hato yice ngo wabe yakuzura ryo muguruso bode ngo ibyo nabe nabikora arukura byo mukitongore cyo bakwita kata center myaki ganeji turebere abatakine man munonga umushijo gwa batine man mu kwezi kwa 8 2015 ntureba ngo hakabaho icyo kugira ngo bakamushanga inakarwire kansa ekabera muneyetororo mu birwe kandi abashungu barahari munongo mbyamagara nico kurebera abakwe basana bazomu za Amerika okwe batyo bagira ngo a cancerous mass was removed from him iva kayine mbwenu uko kureta kansa bakabushanga mu kineke batyo bagwihamu bamuragurira yakira ahirwa ari bakweta Emory Health Care mu Atlanta United States 2015 mu kwezi kwa 8 katakarangirira ngo mutabano bambeta Jason Kata naiza kwebembera ninga shobunza munatwara urukiko rw'umunongo governing ekibina kiba kweta Kata Center echamani because had already seen ngwamani gakagagenze ngacendera so mbenu ombugufu you can see Kata akatebekana sorugendo rwe agenzere nagenda narekura mpora nkebe beherukira actually wano ureba ijweri omwaka gwe 2020 omwe nturebe kibine kiba kweta Democratic Party n'abantu bagezeho kwesimba bakajana mu banya Kata mushijo gwa n'ubwamana bokuba akakora bingi munonga bahika bamutaye weyo mu Caprines Georgia baganira nawe umwaka 2011 gomishija akaba nakigezeho ku monitoring kugenda misho mburu umanga tarigamo na gumwe za Georgia kwe kandi twareba no ranking abantu bamwe munonga bageze kutebekana democracy across the globe omunsiona ebiroma 20 yuko kubanze 2021 Kata akarimo kuzakurahira kwa Joe Biden nubwo arahira nka president 2021 ebiroma 20 yuko kubanza hati noreba Kata being a democrat Kata kabasa kubura mukorogo n'ikindi kuba president obaciroho umumbaye baciroho numa bajime Bill Jefferson Clinton aciroho ba Bush baciroho batino manyajinka Trump izoberi Kata ho ibintu byo nakabizira kongamwe nuko umuntu uciroho ati wabiro mu president wa America Kata kwasa kuferwa but on 20th of January 2021 Kata karimo kwikakurahira kwa Joe Biden buri yomakikirwa tomuze yagendo gwa kwa month garho so nabwecho yatandika kuvumuka kuremerwa umukokwe atwiro mu hospice ninga shaba cancer batwiro weyo kwene bamuragurira nebini kebe na bomwe rwana gakanaki ngo bwiruka kikobe bataje mutwara bamureka agumumuka azanza birwomuka aturo mukaye so mbwe no mugufu omushiza izire yafa aferira imyaka 10 nomwe omurwa president sabarategekira America na kugira ngo Trump karatandike kutegekana bakumurahize biro 20 by'ukwezi kubanza kwaza futandika waratandike nako bar president wa 20 na mushanju omurwa president abarategekira America in all the 47 presidents of United States Kata nwahangire munongo kusemya kigana nkiza gumumbi afa maybe umurya w'abakiriho ba Bill Clinton ba Trump na nabandi ba Bush karagiro wagirenze but so far ni the oldest president wa United States so nabo ico White House erangire kandi nibashasha munongo United States condolences nzirwo munsiona ahubwo byakoze n'ibindi nkebyo kandi tureba nabagira ngo nahiza kuzikwe biro muhenda by'ukwezi ko kubanza omuru Washington n'abashija babina marimbo kandi nukwikira kityo that is the news from United States tugeza kuza omakuru gashamwe ndakabrijo program yago kuno kumbandi Vincent mushuzo kwine hanuya kandi nebini kebi Russia nayo tari yo makuru marungi as of now abo kubenyonye gwire yitabantu igana kinana nebini kebyo aganamanga gatunguke problems za technology no kugira ngo technology nungi ugakwa uje cyaba onkecho no mango kikubona kibanchimanyisa cyango akubeze nyonye mpango kaza Boeing Airbus nubuza kubigarizo mu ikeze supersonic zimpango z'amashanyarazi in case kya kugira butano n'icyekereze bintu bingi munonga so nabwecho tureba ngo mu Russia enyonye gwire gana kinana bona tine origiremo namakuru mabi ombukwate na aviation ombukwate nibyo mwanya
katumuro kache tebekana sama kugasha mwenda utarga Radio West Vincent Mushurus program ne agokuno